Prihvatam izazov da ispečem najukusnije veganske kolačiće punjene džemom koje ste ikada probali, da vidimo da li zaista mogu da pariraju klasičnim verzijama. Dobrodošli na kanal. Danas pravimo preukusne veganske kolače punjene džemom, savršene za svaku priliku. Proći ćemo kroz potrebne sastojke. Počet ćemo tako što ćemo zamjesiti glatko i ujednačeno testo, koristeći speltinog brašna, veganskog putera i sojinog jogurta. Kada je testo mekano, uvijemo ga u plastičnu foliju i ostavimo u frižideru oko 2 sata. Hlađenje testa pomaže da kolači zadrže oblik tokom pečenja. Kada je testo ohlađeno i spremno, razvaljamo ga i vadimo krugove. Na jednu polovinu svakog kruga stavljamo malu kašičicu džema. Zatim preklopimo drugu polovinu preko fila da formiramo mali džepić. Premažemo ćoškove malo vodom da bi se zalijepile. Čvrsto ih pritisnemo i utisnemo viljuškom kako se ne bi otvorile tokom pečenja. Kada su svi mali džepići oblikovani, prebacimo ih na pleh za pečenje i pečemo na 180 stepeni oko 12 do 14 minuta, samo dok ćoškovi ne postanu blago zlatne. Čim izađu iz rerne dok su još topli, uvaljamo ih u šećer u prahu i to je trenutak kada cijela kuhinja počne predivno da miriše. Ključ savršenih kolača je da ih ne prepečete, treba da budu samo blago zlatni po ivicama. Danas smo napravili sjajne veganske kolače punjene džemom, koji su ne samo laki za pripremu, već i nevjerovatno ukusni. Ako vam se dopao ovaj recept, ne zaboravite da lajkujte, pretplatite se i pogledajte ostale naše ukusne veganske recepte u playlisti. Vidimo se sljedeći put.